Biashara mwanya kauntini ya Embu nipatareti athara irebethirite bagita kumania na maandamano yoro ya jenzi baugite barethirite bakinga biashara chontu gionde na bangi kinyinto bio biethira bikithungakwa na kuyo kuma na bone ndi baugite kithira thirikari itibakaria mwana biashara cho bagachwa nterengine ndi akwithira baikarakia baibobongwa. Avuli biashara thiini wa tauni ya Embu ni maracakaika ni kiria marauga ni biashara ciao kuthie nthi mithenya iria kuri na mirurungano thiini wa tauni ino. Muthenya wa igoro engi ao mararikiririe kuvinga biashara ciao guku engi nao makigendaga athara nene kumana na imwana iria irarurunganaga gutonya kiavinya biashara imwe na kwia undu umwe na kuthukangia indo cia mamilioni ma mbeca. Mirurungano ino ni ayuthi makiregana na mitaratara imwe iria thirikari nene na iria cia kaunti ire nayo ya utongoria. Umani tati igoro kore na maandamano guku Embu na maandamano mune marafektira andu Embu muno tondu matina vata kuthukuma kuratindire gutengerania guku anake magitengerua guku twavinga thoko cietu andu matinda mataimbia na nginya kivoi twenu katutai na mbia. Ngiaria on the behalf ya muruti biashara Embu town igoro biashara nyingi muno ni irathire nthi na tegoro etheri tondu nginya mithenya ire ingi tukoretwo tukirurungana tutikoretwo tukiruta biashara na amwe makathi nginyagia hathara tondu kwi amwe indo ciao irathiire. Kwa hivyo sisi hatungi maandamano mkono juu hiyo. Kama hiyo siku ya jana tulipoteza pesa mingi sana juu kama kila siku tuko na wafanyikazi wanne na make sure tumewalipa, tuko na loan tunalipa. Kwa hivyo sisi kama mambo ya maandamano tulijaribu kupinga lakini ilishindikana. Guko riu makiuragia thirikari nene na iria ya kaunti ya Embu gukorwa makimava ugitiri wa kwigana riria kuri na mirurungano niguo mavote kuthii na mbere na biashara ciao. Na varia riu marauga wakorwo thirikari tikorwa ikigua makaya mao ni makorwa magioca watho njarari ciao niguo kugitira kiria gikiao. Nitugucoka gwita mucemanio wa aruti a biashara onthe a Embu twikare ivamwe niketha twariririe maundu maria turona makithie na guku Embu niketha kwa thirikari tevata gutugitira tumenye kana tu tukugia njira cia kwigitira niketha riria yuthi iria iragoma tumave njira cietu marurungane kunjirari na waria ekinae marenda gutonyerera biashara cietu tumenye uria tugukabiliana nao. Mwenari wake mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ni urauria aria mararurungana kwamba gucaria kivonia kia mathina maria mari namo na atongoria ao mbere ya mosete mathigi na kuambiriria mirurungano. Na maandamano ya kutafuta kuna kitu unaona imeharibiwa ama imekuwa na kosa katika ofisi yoyote ya serikali. Before tufike maneno ya maandamano, wacha kwanza tujue na tutembelee hiyo ofisi. Kama ni governor, itabidi tujue maandamano ya governor ilikuwa watu wanataka nini. Kama ni ofisi ya Mheshimiwa Mukonji, tujue ni nini hajafanya. Si ni kweli? Ili tusiharibu. Na nimesikia uchungu sana nikiongea na watu ya matatu jana. Wananiambia siku mzima wameshinda wamefunga biashara. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.